kan mau kah? Cacing. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekenan usin oke ku. Edan gede banget ah. Buset. Kalem. Kalem. Tambah ya kon lemes ya. Iya kalem. Iya kumar semua mar. Sekarang lagi nih tanaman. Dan kuat di benting kan ini ku. Kuat. Kalem anu ini mah. Bakal ditahan di kon lemes kok. Iya kalem kok. Dia kan kini kuat lagi nyanggut pugu. Gedean hawan di. Ane benting udah lemes sih itu Oh, kena. Tadi kemana tuh mar aja mau kono mas. Iya. Oh maning membinyang. Nah kan apa bang Oyo dia? Yang si kegawa. Wah, gemeter tangannya. Masih? Dia kenapa dilepas goblok? Ngejepret. Masih. Kena gimana? Gede. Tahan. Nah, kalem. Di. Yang ini mah. Lumayan lu ya. Lumayan strike ke 1. Mantap. Gede plastik coy. Plastik. Ini kan. Tenaganya kira-kira. Mantap. Buka tuh. Woi, tenda kagak nyanggut. Cacing di. Runtung ya, dirukna. Eta mustakbir. Ih. Tinggal di mana? Gantian ya enggak? Kena Teja mah jagoan. Alhamdulillah. Nak aku ukul mah. Kena. Nak cegot belum ada. Kena kecil ini mah. Kanan tak. Ako ikak tagok ba lang eh. Banyo ni bega nga. Ay kayang baka ko mga kuwan. Iya. Mantap.
salam satu hobi di channel Ujang Kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kening.